Ninaudhocha ingi tuendeye na kumanithia. Silikali ya kaunti ya Masaku kwisila muveani ukui na malelu kuvikia nitemete na kuseuvya kilomita mbee wa miongo waelesya malelu kila ward ungu ilungu ya mithenya mivuthu ya utongoi mweo waumbulwa ni minisa muveani ukui na malelu va kauntini Masaku Nathaniel Nganga nthini wa uneeni wake na vilingi wa mauvoo waelesya kana nukwitha ailunga maundu ma ukui Masaku kwa kwikithikana malelu onthe lami isioni sia ndwani nimaailw'a utoni mwani kwitu Daniel Mwangala ukuelesya. Mithenya mivuthu itina wa minister muveani wa ukui na waki wa malelu Nathaniel Nganga kuithwa kithitu. I, Nathaniel Nganga Reuben, do swear that I shall always truly and diligently serve the people of and the Republic of Kenya, so help me God. Yu minister ni wathanaga na silikali ya kaunti ya Masaku ungua walaniola inambisya waki wa malelu ungua mithenya ya na yimwe neminite kutema malelu mbee wa kilomita miongo kila ward vala yu ward sionthe si miongo na va kauntini ya Masaku siende na ukusia utemi usu wa malelu. Oyo minute mwayumwe na nisu almost 50 days kuma program isi ya launjiwa wa monyo ya tuwe na kadhiyani na nenda kuripoti kwa raia ma Masaku kana ward sionthe si miongo na nindeme malelu ini bakila ward kilomita miongo bikia omundi na kubikia bau nitutomende kilomita mbee wa maana nyanya ndene wa kaunti ya Masaku tuka grade kila ward lelo sita temwa kuma ndiombwa nindemeyu lelo igatemwa nesa igethia nisio bituka ila ingeji tuwezi ndemetika sia idea ugeze kwethi ukuini wetha wendenesa. Ingi minister ni wathana kana nukwendea na kwikithikana ni wamina milati ile na mbililio ni silikali mbetuku na kwema uthela undumwe na kwambililia ingi kuya isioni sia ndwani na va musini wa Masaku undumwe na tauni ingi ila siva kauntini ino. Uyo nanga kipaumbele pia malelu maram na tiima compact tiimeka maram nesa kiwango leya ilite atiima kina na rola uweze kuthia ni maaluma na imekala kwa vandu bebinda yani netio thikungamia bia muvango wa kwiga malelu maitu lami netiende na usobya muvango nikaenda tamina kwetikelana ndikautangasia andu maitu kila kingi nasie netio thio thukumana kwa bakuve muno na Silikali wa ilobi otondo gavana widwe thitu atielesya tikwatianie na lelo na Silikali wa ilobi shirika sia Kenya Urban Roads Authority kura kera na kenha nitio thukumana mukwa bakuve nikenda malelu ala maitu manene maile kwithia meki yalami athani kulobi resources kana kuthi kwivanya kenda tukwate mbesa ila sia ile kuka kwikwa malelu asulami nitio uthi kwitha tele mustali wa mbee ingi kukonia nguusanisyo ila siithitwo vo yulu wa ukui valangali sia kuma nza wa kaunti ino siithitwo siuka ukuania va kauntini no vatena walini musio Nathaniel Nganga ni waelesekana nukwitha ndathini kia thino su undu vailite na kutwaisya unenania na ungami ma maundu ma ukui va kauntini ya Masaku nikienda kwikithekana ni vethiwa na wiwano na maundu ma ukui kulungwa kinene na ngusanisyo ndio chenda na nengo ikunenga ne mwelekeo matuko mavuthu mokite andu ndala makuna ukui Masaku iwanzane situ maususi mavalua kenda tetesi ethani mitoka ya sako fulani nithi anata ikuwa saasi anata yungamila ava na kana ni meet the requirements sio ndesia NTSA ndikwenda kweza kwigwa mitoka yitu yometie la ya maitu nundu akothia mundu nule kidwa likalelo atena mathangu ala mailite kiukui no na mivuthu vala minister manaethiwe kithitu na kulika maofisi na kwambililia wia nikenda kutethianisya na mwandu Wavinya ndeti gukithikana ni wavikia maundu ala unathana kwa enenthi mevo kwa ilia maundu maleu na ingi kuseuvya malelu na kwikithikana ni kwethiwa na kiu cha kuyana na ingi kulunga maundu ma masomo. That I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office. Daniel Mwangala, Utongoi TV, kuva ofisini wa maundu ma ukui kauntini ya Masaku.